I ljudi moji, danas idemo da pravimo baštu. Jednu lepu baštu. Imamo 64 semena plus 9, 73. I da napravimo onu malu, kako se zove, sad će vidite, motika valjda, ne znam kako zove, neću da lupam. Baštu. Motika jeste. Idemo da pravimo baštu. Da pravimo, i ljudi moji, da vam kažem da mi je stigla grafička kartica. Znači, sada sam je stavio, instalirao i kao što vidite nije baš neka najbolja. Ali za početak, šta ću, nisam znao, nisam baš neki ekspert, ali dobro. Za LOL je ekstra, a za Minecraft nije nešto baš. Evo ovdje će pravimo baštu. Samo da vidim, imam. Ovako lepo da izravnam. Gudi mali. Čibe. Evo ovako. Jedna lepa mala bašta. Nadam se da imam dovoljno ovoga zemljišta za baštu. Pada noć, brale. Inače imat ćemo lepu baštu. I evo bašta. Brate, ovo sve treba ovdje da cepam. Sad vidim da nemam mač. Nemam. Sa krampom ću se bijem ako budu došli zombi. Ovo da lepo da izravnjam. Kupimo zemljište, pesak. Pesak mi treba da bih dovršio kućicu. To jest kuću, evo ga. Brate, njih najviše mrzim. Gađaju mi iz daljine. Neću s njima da se kačem. Idem da spavam. Tam. Brate, gdje je naš onda se spawnuje? Pa si ti normalan. Češ te ubijem ko pacova. A ti, alo bre, alo. Ululuj, koliko vas ima. Što si navrzo na mene? Imam ja ovdje malo krampa. Ne, fuck you. Fuck. Teti kurac. I bežim dole, bežim. Da ne dođe po mene ovamo. Sam malo da vidim da imam neki mač. Imam. Evo ga. Dođe ovamo. Ovamo malo dalje. A budala bre ovaj creeper. Čekaj, idem da to šamutim. Drugi put da te cepa. Nemoj da pucaš. Eto ti ga na. Idemo da dovršimo baštu. Lepu, zgodnu baštu. Brate, kolika bašta će bude, a? Biće malo bašte. I da cepamo ovo zemljište.
Ovako još jedan red. Evo ga, brale. Brale, ho, brale. Brate, loš mi je FPS. Ček malo da se uporavi FPS. Dobro, idemo. Ovako ćemo tum. Eto ga, brale. Eto i onog tamo. Slepac. Idemo, 1, 2. Dubok, bro, voda, duboka. Ne. Da znate da sam se razočarao u vezi ove grafičke. Ali šta ću? Kada nemam drugu, moram ovu da koristim. Dok ne budem nabavio drugu. Znači, da dovršim, samo da postavim ovdje ovako. Super, ja sam gubao. Ove redove ovdje i idem da stavim prozor tamo kod kuće, jer da mi više ne ulaze zombi i kriperi i pauci i ovi skeletoni i sva ova čudovišta. Zombi, brate. Eto ga, brale. Zahvaljujući ove grafičke, meni FPS nije uopšte dobro, možda za malo, dobro jeste za malo povećao, ali od ove grafičke slika mi se prolepšao, barem su tako meni čini, vidite kako izgleda sada sve malo lepše. Jeste. Zemlje bez. I sad idem da odcepam pesak. Pesak. Evo ovako to. Da vidim koliko, 22. Treba mi još peska. Eto, to je bilo dovoljno. I lopata mi je pukla. 42 komada. Idemo. Ova grafička nema čak ni aktivno hlađenje, nego pasivno. Čekaj sam malo. Ne tu. Ovdje, brate. Cepaj, mala, cepaj.
uglja. Brate, ja sam ugladno ko... Čekaj bre. Dobro, neću više. Vidim gdje mi je, evo je. Sekirica. Sekirica, mangulica. Idem da cepam još malo od drveta da bi napravio još jedan sprat. Neće ovdje, evo ovdje ću staviti stepenice. Evo ovdje. Ovako. Eto tako. I ovdje će biti drugi sprat. Odavde gledamo našu baštu. Moj pool. Ili ti bazen. Ovdje ću napraviti neku farmu. Gore neki zamak. Tamo neki roller coaster i bemljaka što ću napraviti sve ovdje. I evo ga. 1, 2, 3, 4. Stepenice, brale. 1, 2, 3, 4. Ovdje. Budala. 1, 2, 3, 4. Eto ti ga. Ovdje ovako ću pravim jednu lepu, ne, u ovu stranu, terasicu neku, lepu terasicu. Idemo da vidimo što kaže ono staklo. U 17 komada. Za sada ću da stavim dole, evo ovdje neke baklje da mi se više ne bi stvorili zombi, creeperi, pauci, lili, brali, iskoristio sam sve i ta sranja, jer dok ne smislim neki način, a mislim da prvi način je da idem u Nether i da pokupim ono staklo, onaj kamen što svetli i da stavljam po podu. Pošto je stvarno velika kuća i nemam dovoljno svjetljenja. I još malo, pa nestalo. 3, 2, 1, 0. I da napravim još neke baklje i jedna lepa vrata. Pada noć. Eto ga, brale.
Čekaj, nema ništa. 6 komada. Zombi nema. I ljudi, kao što vidimo, dovršili smo ovaj prvi sprat. Samo vrata da stavimo. I jao, brale, znam šta ću da napravim. Ću da napravim kuću od 10 spratova. Znači, u ovoj epizodi ću napravim samo ovaj sprat, možda i drugi, a do treće epizode možda ću da napravim još 2-3 sprata. Da vidite kako to otprilike izgleda. I čekaj nekoliko snimam. 16 minuta. Pa po meni ovo je kratka epizoda, tako da će snimam još. Da napravim ubrale što se skočio. Neki dijamant imamo. Ne. Čekaj da vidim da mogu nešto pravimo od ovog smaragda. Ja, brate, ništa ne može se praviti od ovog smaragda. Koje sranje. Ništa, idemo dole da tražimo još stvari. Ali da vratim prvo ove stvari. I čekaj, ovo mi treba za baklje. Tako, 11 komada. I idemo da majnamo. Dobar je, dobar. Čekaj, gdje? Evo tu je. Idemo da cepamo. Minecraft. Ja zaboravim kako se da se siđe ono dole. Nema ništa. Čekaj, brate, gdje se ono beše siđe? Aha, ovdje. Ovaj put. Put zapravo, brate. Mislim da ovdje... E pa vidite, loše mislim. Šta je ovo sunce? Evo ga, brate, metal. Evo ga još metala, brale. Koliko metala? 7 komada. 8, nosan. Pipa vas nosan. Evo ga put. Mada ovdje nema ništa. Pada. U stvari ima. Ja, brale, za malo se vratim, ovo je glavni put za dole. Ovdje sam našao smaragd. A evo sad sam našao i metal. I to je 11 komada.
Brale. Slabo. Nema ga tu ništa. Sem lave. Ništa nema. Evo ga ljudi. Našao sam ga. Lepa, a? Mada ne znam šta će mi kad njega ne mogu ništa da pravim. Ako neko zna šta mogu da pravim od smaragda, nek mi piše u komentari. Pa brate, dosta metala sam je našao. Evo ga. Brate, ali si ja u Kenju. Ljudi moji, samo ne smijem ja da budem ovdje uključen. Brate, koliko metala. Evo ga, brale, i zlato. Ček, gdje je bre sad onaj metal? Evo ga. Znači, ovaj rudnik ovdje ili ti pećinu je našao Cvetak Mali. Inače, njegov nadimak je Stanoje. Veliki Stanoje. Znači ljudi, ja ne pričam ovako previše u ovoj epizodi zato što sam malo razočaran. Zato što nije ova grafička baš neka najbolja kao što sam se ja nadao, ali ne mogu sad previše, brale, ne mogu previše da se žalim jer da napravim ovdje ovako dupli put. Jesam ih prešao. Liri, brate, njih ima više ovdje. Super, ljudi moji, tamo da napravim knjigu za čaranje. Samo malo da začepim ovu lavu ovdje jer se stvarno bojim ove lave. Pa kao da sam znao. Šta da vam kažem. Imam nos za ove stvari. Nosić. 3 komada. Idem da vodu, treba mi vode. A nemam. Idem da se vratim i da vidim da uzimam drveta, to jest da uzimam kofu i da napravim, samo da im nije ovamo. Dakle sam ja došao. Jebote, dakle sam ja, a da. Odavde čini mi se. Nije. Da uzimam bre i da napravim onaj ljubičasti kamen.
kako se već zove, zaboravio sam, oksid, dioksid, kako beše, ne mogu sjetiti stvarno. Izašao je nekako, super. Samo da sjetim gdje beše sada, ovamo. Evo ga još metal. Zadovoljan sam koliko sam našao metala. Meni je valjda taj stan je pokazao valjda nekako samo jedan. Nije. Ček, nije tako. A nije to. Ovako, T kosa crta. Kod njega je htjelo, sad kod mene piše nekim crvenim slovima. Mada to ovaj svet valjda nije ni htjelo, nego neki drugi njegov svet. Ne razumijem što kod mene neće, kod njega hoće. Idem da uzimam tu kofu i da napravim onog dioksid, kako se zove. Rizično je sada da budem budan noću. Gdje je ona kofica sa vodom? Evo je. Kofica. I idem po vodu. Cepaj malo, cepaj. Vraćam se. Znači sada da napravim ja onaj sto za čaranje i tu završavam epizodu. I u sljedećem epizodu da napravim one njegove police. I sve to ima da stavimo u jednu kuću tamo. Čekajte, jeste, to je to. Sad da idem, mogu ja negdje, da ne idem baš toliko dole. Da napravim ovdje negdje. Pošto ovdje imam lave koliko hoću. Ja ću posle ove epizode da, kad završavam ovu epizodu, da gledam onaj moj posljednji klip Minecraft preživljavanje, što sam ga stavio ubral, evo ovdje. Da vidim da li se meni čini ili ovako dobar kvalitet. Znao sam koliko falilo da padne. Prate, vidite ovo sranje. Dobro, idemo cepamo. Čekaj. Pada. Cepaj mala, cepaj.
Čekajte. I evo ga i treći, sad nikog zove ovo. Obsidian, da bre. Kako sam beše rekao, ne mogu setiti, nema veze. Obsidian se zove. Evo ga ljudi, to je bilo to. Što se tiče toga, idem da cepam. Lele, brale, gdje sam? Čak, gdje sam ja ovo pošao? Gdje sam ja ovo pošao, majke mi? Pogrešio sam put. Aha. Evo ga. Putić označen sa bakljama. FPS mi je sada trenutno 60. Samo video. Da li će se pomeri? Evo ga, 61. To je bilo to. 61, 40, 55, 48. I tako se on kreće. I kreće. I samo kreće. 32 minuta od kad snimam. Samo vidim kako baš ono. Jao, meni su trebali. Ne. Kako beše? Meni su trebali 4 ova. Tep, tako ide tu i tu gore. Ali ja sam se sjebao. Moram da se vratim još po jedan. Po još jedan. Pa čekaj, gdje je ovo? Pičem ja dole čas. Brzo, bata. Čekaj, pošto imam ovdje lave. Te bežiš ti, brate. Eto ti ga. Ova lava je opasna po život. Ali po mom životu. I sada da vidim da li je to to. Ja mislim da je to to. Šta? What the... Au, mislim da ide drvo. Mislim da ide tu drvo. Mada nisam siguran. Až tako ide ovako. Ne ide tako, šta je ovako.
What the fuck? Dobro, ništa ljudi, ja ću to da gledam na internet kako se pravi. I napravit ću i vidimo se u sljedećem epizodi. Pozdrav svima, čao!